Dobar dan, poštovanje. Ovo je video broj 3 iz naše serije Facebook Mastering. Danas govorimo o fotografiji na Facebooku. Ako želite dodati fotografiju na Facebook, to možete uraditi na dva načina. Prvi je na glavnom statusnom području i drugi način je na vašem profilu. Mi smo već na statusnom području i ovdje gore je dugme Dodaj fotografiju. Kliknemo na dugme i sa leve strane imamo uploadovati jednu fotografiju. Kliknut ćemo ovdje, odabrat ćemo jednu fotografiju i za kratko vreme fotografija će biti uploadovana. Želim vam ovdje obratiti pažnju da proverite veličinu fajla fotografije, jer nije poželjno da fotografija ima preveliki fajl, recimo od 8 ili 10 MB, jer bi na taj način uploadovanje bilo mnogo sporije. Zato postoje Photoshop i još neki programi da ukoliko fotografija ima veći fajl, da se to podesi, da bude manji i da lakše bude uploadovana fotografija. Kad smo ovo obavili, onda možemo dodati neki tekst. Ovdje je također moguće tagovanje i objaviti lokaciju. I kad sve to obavimo, onda kliknemo na dugme Post. Kao što vidite, moja fotografija je već objavljena. Idemo sada na drugu mogućnost, a to je objaviti nekoliko fotografija, odnosno napraviti fotoalbum. To je sa desne strane, kliknemo ovdje, onda selektujemo fotografije koje želimo da budu u našem albumu, držimo Ctrl dugme i selektujemo recimo ove 3 fotografije. Kao što vidite, istovremeno se uploaduju sve 3 fotografije i sve što treba uraditi ovdje je da se upiše naziv, ime albuma, onda kratak opis, sa desne strane je dodate lokaciju i datum, ispod svake fotografije imate mogućnost da date kratak opis i kad sve bude završeno, onda idete na post i vaš album će biti objavljen. Evo, mi ćemo upisati sada nešto, recimo ovako. Dobro. Ostale opcije nećemo trenutno dodavati. Možemo dodati još fotografije ako želimo ovdje sa leve strane. I kad je sve gotovo, onda kliknemo na Post Photos. Evo, kao što vidite, objavili smo ovaj album. Idemo sada dalje. Ima jedna mogućnost koja je veoma zanimljiva, a zove se tagovanje fotografije. Idemo ovdje sa leve strane, odabrati jednu fotografiju, što već imamo ovdje na Facebooku. Evo recimo odabrat ću ovu fotografiju ovdje. Kako možemo tagovati? Kliknemo na dugme Tag Foto, može ovdje gore ili ovdje ispod.
Kliknut ćemo ovdje i sad kada znakom pređemo ovdje, onda možemo odabrati koja je to osoba. Evo ovako. Onda idemo ovdje, to sam ja. I kad smo to već obavili, onda idemo ovdje down tagging. I tagovanje je završeno. Šta se dešava? Recimo kada neko pogleda sada ovu fotografiju, onda može vidjeti ovako ime i prezime te osobe i kada klikne na to ime i prezime, onda ide direktno na profil te osobe. To je veoma zanimljiva mogućnost i možete je dobro upotrebljavati. I želim vam još nešto napomenuti u vezi fotografija. Opet idemo ovdje levo kod fotografije. Evo odabrat ćemo jednu drugu fotografiju i šta možemo sada? Možemo recimo šerovati fotografiju. Kliknemo ovdje na share i ovdje je posebno interesantno ovdje ovaj deo, vidite, na vaš timeline. Znači ako želite da bude na vašem timelineu, to jest na vašem profilu, onda ostavite ovako. Ali ako ovdje kliknete, onda vam ostaju i druge mogućnosti na nekom timelineu od nekog prijatelja ili nekoj grupi, ili kao privatna poruka, znači odabirate od nekoliko opcija. I kad ovdje kliknete na share foto, ono će biti šerovano. Tako, znači rekli smo nekoliko mogućnosti sa fotografijama. Ja vas za sada pozdravljam, moje ime je Nikola Bujuklijev, vidimo se uskoro, do sljedećeg susreta, ja vam želim sve najbolje.